Ya gitu kita om don kam parti pet ya ubreu na pagi i menakane pelajur ki bre ki ong ya PPP kini ki ong kum ni de kabanjap ni na hap ong kum ni jin ya ubreu om ya ka parti yuan ong kum ta borok jin ya ubreu om ya ka parti dei u MLA dei u MDC batrai om ka parti Ganong ipi lagi wan man keren supaya pak sino bagi dah stop hak taki MLA ki pala menteri marway keren dan ke parti ganong ipi ka cingi sa ha parti don ki bela election don ki bomila election ki don laga jong ke bentaban kon benok senyang isik imlang salang lingba ke parti nah takada ko voice of the people party ya khot ke ya weri ki pai ba khampam ki tu bala nang ki bala start Taki jabing, jom ke jala ke jom iban wan cakap pipi, kenang ban ai ke jingmut ke jing perkat, kenang ban wan ai taki poli ban ai taka jing, ai jingmut ke polisi terekam, kenang ban yin yo ban pen terekam nak benta ke jala ke jom. Hendai kini ke wipat ke singo bomdon kam ni kita, namar balai ke singo bagi stadu. Anda poi hasket teriat pada, kai ke bejia, poi hang teyom nang terai. Pas ka yang rumnang, pas ka man rumnang, cakmat rubayong, sadin rubayong. Lekum no, wat daki konsultan ki banabar ke jela katang. Kani ka sarkar ka jongi, ka bangidan benta, kani ka sarkar ka basu thumnut yaki konsultan ki banabar. Namar balai, namar bom nang bantrai. Balai bom nang bantrai namar wah ka parti jongki, omdan chu ki bre ki bas tho. Haka parti jongki datang gino yana election nino yang dan pate gino diberi gibantrai na ka parti baka ta ka parti kan wan rai ka policy ka babyang na ka benta ka jela ka jongi wat ibarit tang bantit ikum no ka don ka traffic jam kay li kasing block hasoru lekot daw konsultan banpet ka ka kasing hier jam kasing kuliah ka jela jongi ru khot da ki konsultan nganong ipi itu di parti ki khot konsultan parat Dai nama bakim dan beriu haka parti jengki. Nama balai bom dan beriu nama baki MLA kelas start palat ki ong jit bet yang awak jit ke parti. Nada tahu hukum gitu ki parti diberi kepada pasat kim terelek. Nada fitlah bahwa voice of the people party. Marsun seng ya ka. Tang hadin si teng senam. Kinong hikai ki babun ki bawan berpenyeso baka voice of the people party nata kada ki ong ka VPP voice of the process party ki kan kai bro lapun kinong hikai namar balai bangi ni kor ya ka jista ni kor ya ki beri ki balak ban ai ka idea ki tumpi kumno ban pentelun ya ka jala nata dang ni ka voice of the people party ni ong baka party kan ja ringkar party MDC Kaparti kan jai ringkar bagi MLA, kaparti kan jai ringkar baru MP, kaparti kan jai ringkar bagi paiba, banginya pentelun jadi kam nangi syakmat, supaya ba kaparti bagi nang mikmat kilong kung kilai beli mau bersiu, harga kamera saja, kiban pentelun ya kakam, lada tang kaparti klaim kinong mikmat rungim lah balai, lada tang kinong mikmat Klaim ke parti ru nginam poi CCA. Batada tang ke parti baki nang mikpat klaim upai baru nginam poi CCA. Nadarang ni don kam manejai dan tilang komju ringkat. Kata kali katong coba poi sudah people party.